Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Za tsy dia ho maro resaka eto, mety angamba hitanareo hoe efa manao lamba mena satria tampotra le 72 heures zay namay anay zahay fianakavia sy anaky rahalahy anabavy manoloana ny raharaha mahakasika ny babanay kolonely Fanampera izay fatadaza amin'ny fampandria-pahalemana, fatadaza amin'ny fampandria tany ary fatadaza amin'ny fanompoa sy fiarovan'ny tombotsoa sy ny fiarovan'ny vahoaka ary fanompoa vahoaka hatry zay ka hatry zao. Ka etoana zaho tsy de ho maro resaky, mety telo efatra zavatra hapitako eto. Raiky aho aloha dia miadresse aminareo ray aman-dreny lonaky, nareo tokobe telo. Ary zaho mino sy matoky fa tsy hevitsy ny haroanareo amin'ny Zankely, Zanoely, Hardy ireny fanambarana nataondreo hoe amin'ny anaran'ny tokobe telo reny. Tokobe telo zany te mitongoa, te vondrony, te milahehy. Dikan'izany olo amanaliny antapitrisa ty olo anatin'izao ao fa tsy nareo telo. Ka lafa nareo nahazo ranoranondraha rahalahy ray aman-dreny, oka mba hanao raha amin'ny anaranareo nareo, amin'ny anaran'ny Hardy, amin'ny anaran'ny Zankely, amin'ny anaran'ny Zanoely, fa tsy amin'ny anaran'ny tokobe telo zay razantsika hitambaratsika. Satria atako ohatsy aminareo, nisy namaky ty fasatsika tantimo agny, nanao cours ty fijoroanareo na cercle de réflexion de tanalana zany tarihiny rahalahy Zibe na itsika na inareo ray aman-dreny ao anatin'ny tokobe telo roa tonta nanao cours fomba fihetsitsika raiky zay. Ka mba tsapanareo ve ty fasandrazan'olo avaratsana zay ho simbany ho bazy toliara, ty fiainan'olo any, ty hanohan'olo any, ty ala iasan'olo any, iveloman'olo, fambolean'olo riakiny ho simbany raha io mba nitsapanareo. Laha ohatra ka natao amitsika any, raha ohatra hatao simay baka salary eo ziska antimo any, ziska mbohibola any, laha hatao simay io bakeo. Ka ho tetezy fasandrazatsika amin'ny sisindala iabiaby iny hakomakomaky ho mety va nareo tsy ampieretsereta, tsy ampihivera nda ray aman-dreny nareo azo volany an'izany satria tsy mety raha ataonareo manafabaraka antsika. Ka lafa manao raha nareo manova raha amin'ny anaranareo telo lahy, nareo kely telo efatsy dimy mahazo drala io atavonareo amin'ny anaranareo ty raha ataonareo, fa ka deklarenareo tokobe telo mahamenatsy anay zahay fianakavia, zahay razany raiky aminareo raiky zay. Atora koa ty raha koa ho aminao koa rahalahy Zulbe hajaiko Rabe Hajazan, tsy haiko na fa milamina hoe fa lany mera iha, fa laha tena fa lany mera rahalahy iha midemissionneva amin'io place misy anao. Tsara ty voninahitsy, tsara ty place, fa raha toy fa mantsilolo. Ka tsara iha miala mialoha tsy hakasika anao. Fa nrohirohy ty fianakavia iabiaby, fa nrohirohy olo iabiaby tamin'ny fisamborahy nandesa izika fianaratsoa, iha tsy nivolana a. Tsy haiko ty lalambany tany nataonao fa tsy nivola amin'ny ty fisamborahy. Na ty figadrako tamin'ny Bois de Rose tatuliara tao, resaky atao Bois de Rose nigadrany Rajoelo nefa niaraky niasa amin'roza amin'ny Ravatomanga, roza amin'ny Ravatomanga ty patronko nitrandraka ny Bois de Rose tatuliara tao na namoaka ny Bois de Rose tatuliara tao, refa tsy tahandoa ty dralako rozy nampigadrany rozy ao tamin'ny fondra toliara ao. Niasa tao iha nana asa tao rahalahy, ta rien fait, ta fait que regarder zaho hitanao rahalahinao zainao kiboreka aminao tanatin'ny prison. Ka laha hisy ty raha hazo anao mety hanao an'izay koa aho, lafa iha tsy hanaraky ty raha volaniko, mialay amin'ny toera io midemissionneva fa mantsilolo raha toy fa tsy raha mantsilio fa mantsilolo. Atora koa toy koa rahalahy ho hainao rahalahiko mihoatsy ty lio raiky amiko, mihoatsy ty kibo raiky amiko. Atora koa hainao koa rahalahy Persy Fanampera, manomboky masoandro androany rahalahy iha ka mivola sasy. Hitako aby resaky abiaby mandeha ao henoko ty feo baka Madagasikara any, fa ka mivola sasy, t'es un militaire, t'es un soldat, agis toi comme tel.
Kasianao resaky reo tinoka zany fa haitsika aby listandreo abiaby io misy 89 listandreo iabiaby io zaka Tananarivo any. Reo 89 reo ho avy amindreo ny tsy mety, ho avy amindreo ny hozo sy kobay baka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala baka amin'ny Zanahary. Ary haseho androzy hoe jihady zao manao akory, fiarovan-tanindraza zany, fiarova fianakavia zany, satria hendreo fa tsy somonga ary fa tsy tsiboky, fa tsy tsiboky sanatsia fa kilalao mihoapefy ary tsy azo le fery, mitolo baba zany, mitolo fianakavia zany, mitolo ray aman-dreny zany, dikan'izany olo fa voahozo ka 89 listandreo. Donc ia ka miresaky sasaralahy. On va réfléchir, maka temps de réflexion tsika, maka fieritseritana tsara tsika, mandiniky tsika ny stratégie sy ny plan, aza miheno resakindreo iabiaby alefaso hoe atao kory agosa kahenoa io. Zaho victime zany deux fois atao Madagasikara. Donc kahenoa alo miresaky reo, heno ze tsara rambesitsika de ze ratsy avelatsika hivoaka tia. Fa ametraky stratégie tsara tsika hifanantona tsika roa amin'ny rahalahy. Ary hanao fiarabana ho an'ny fiarahamonina tsika ho an'ny malagasy, ary hanao fialantsiny ho an'ny fiarahamonina ny malagasy na te Andilam-Bato zany na Antanindrazana. Zay ny zavatra ataotsika farany, de après tsika mangina de anjaratsika mahay ze tany ataotsika. Ia fa nanao filoaramena, zaho zainao io fa nanao akandromena. Ao zay. Ho hainareo fanjakana fahaefatsiny, ho hainareo fanjakana tazomonareo ao, zahay manome alalanareo zay fianakavia. Tazomonareo ao babana io, gadraonareo ao toliara, gadraonareo ray aman-dreny toliara io, gadraonareo babana io, gadraonareo fanampera, colonel fanampera, jusqu'à mitiavanareo azy. Zay ty hafatsinay farany. Donc azonareo atao ty mampitanjaka azy ao na tsy afahana tela androa iabiaby fa zahay hanao ze tokony azonay atao amin'ny anarany Allah, amin'ny anarany tompo Zanahary. Point barre. Ho haintsika vahoaka ny toliara, handroso nareo ho an'ny ray aman-drenitsika ao, anareo safidy, anareo eritseritsy. Hihemotsinareo, anareo ny safidy, anareo ny eritseritsy. Ho hainareo mpitolona, ho hainareo mpanao politika izay nanamafy ary nanatanjaka fa hoe hijoro, hiaro ary tsy hanaiky ny bazy toliara ao, anareo ny safidy. Zay tsy manatery olo, ary zay tsy mita olo, tsy manao mahavita tena, fa tsy hatao zao hoe hilahazo iankina hoe nahavoan'ny raha iriano lahy ty havokisa ro iano na tsy sitrapony ro iano. Non, zahay fa tsy hiteny. Ty hataonay amin'ny raha lahy fanantona zahay de hialatsiny sy hiarahaba sy hialatsiny aminareo vahoaka malagasy na ty antanany Antanindrazana zany na ty Andilam-Bato, satria efa tampotra ny 72 heures tsisy fampiresahana. 72 heures normalement tokony hiakatra tribunal babanay raha ohatra nanao hadisona, tokony handeha hiakatra tribunal raha nanao hadisona fa tsy niakatra tamitsy 48 heures tsy niakatra tribunal, tamitsy ny 72 heures tsy amitsy tribunal, dikan'izany fa tsy misy lalàna tsony Madagasikara ka on va zahay réagir à tel le lalàna tsisy, droit de l'homme tsisy, tout ce que raha iabiaby tsy misy io. Mankasitraka makately ry zala amanaraky indray, mankasitraka anareo ary manakorazy anareo hitazona anazy jusque tsy raha manahy jusque itiavanareo azy. Zay, tazominareo ao zay itiavanareo azy. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fa ny ahodi-hevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?